Yachanankichu manachu kay Federación Peruana de Fútbol nisqapi imataq pasascha. Kay tawapunchik aymuray killapi imaynataq Federación Peruana de Fútbol nisqa illarirura, imaynataq illarirura. Lluymi ninku tukusqa tutatas kay Alianza Lima hinchankuna qatipaqkuna awaylla chayarunku kay Federación Peruana de Fútbol nisqata hinaspas k'askaychimunku kay sutikunata, kay rimaykunata, hinaspas k'askaychimunku kay rimaykunata. Kuqllay patachaqta wañuchiqtiykuña mana suwawankikuchu lista. Imanentaq kayri cuando matemos a un árbitro nos dejarán de robar. Chaynatan ninku. Imanaqtintaq kay cienciano del Cusco Alianza Limata ganar barisqanmanta llallipasqanmanta pacha chikan k'irisqa purishan. Hinaspa manaña imatataq rawayta atispa kay puqllay patachaq sotewanqa árbitro nisqataña allinta qawarispa nishanku paytan wañuchisunchis. Paytañataq mana allinta kay partido nisqapi cobrasqanmanta wañuchisunchis. Chaykunatan ruwachanku. Imanewataq qari allinchu manachu kay Alianza Lima qatipaqkunaq yuyaynin ruwasqanku puriyninku allinchu manachu. Mana chusnanu qanchikpaq allinchu. Sichus pipas volaytaypi mana llalipanchu chayqa chaynapunin kay. Chayqa mana ñuqanchikqa chaymanta k'irisqachu phiñasqachu purinanchis. Aswanpas ñawpaqman kay volaytaykunata, cinco haytaykunata puririnchis. Imatachus rimarikuyta munanki chayqa urachanpi qillqarikamuy. Y para más contenido de este tipo, suscríbete a nuestro canal donde estaremos subiendo más contenido en quechua para revalorar nuestra cultura. Nos vemos en un próximo video. Que tengan un excelente día, tarde, mañana y noche. Tupananchiskama.